bekunethi inkinga ekhaya lethi khona sivukele umndeni ekubeni ngishone babe 2023 bebafika bake befika nje basithe sibakhuluma nababe bathi lenzawo le lapha abantu ababo kanjani babona omncane amini babe lomncane kanti bebanefana babe benagula kulesikhathi eside babe beyangethe nje ukutomvusela so ebenahambe asahlanganisa umnyaka nakhona usengahlangana weda babe lomncane wafika wasitshela ukuthi wakhuluma nababe ukuthi kanjani nje ngalo mhlabathi la ekhaya umhlabathi umhlabathi wathatha umhlabathi bekafuna ukukhontisa abantwana bakhe la lokwashiyelwa babe khona yena akasekho la mkhulu wami ngikule inzawo so ngenza ke lapha ekubeni befike kuWemberfeld ukuba nomali ngakubika ngizaba nami wangibeka isandla wangikhulekela nje konke ngangizenawo nemhlabathi futhi wakhona nebaleni so then bekunemsebenzi wamake ekubeni befike short bona nje befika bekuyiJune kunemsebenzi wokukhumula kwamake inzimo so by August ekbenze ngifike la ngathola amatshe ekuqinisa umuzi wakhulekela nomhlabathi kuthe ngalomsebenzi bebeke umsho umunye kulomndeni kulamendeni laba abazalwa ngibabe eswini amini ngugogo eswini sinye namkhulu wakungekho ngisho umunye bekunaletinye izinto nje umsebenzi futhi uhamba kahle abakhona bakankosi abanye bakithi nje kulomnye imindeni kwabakhona kwaba kanjani lokunye ngangithe neskipa sakho sikazi wakami mabakami sizamile kaningi ngifuna abantwana sifuna ukulamisa ngifuna abantwana hayi kodwa ngikhuluma ukuthi kule nyanga lena nje hayi uNkulunkulu tabambeka phansi shaya ihloko umntwana uzobeka ezalo nje sizame kaningi kodwa wafika kwakhona nje neskipa nje wasikhulekela wasathi nje sifana ekwapheni iskipa nasifake kwapheni sakhuleka nalokunye ngikhuluma manje ngiyalo nje lenyanga utabambeka phansi shaya ihloko Round of applause.